Dari soto Bu Parmi kita lanjut lewat Pasar Legi ke Pasar Nongko. Nyari apa kita? Es cincau. John Walker lapar. Jalan lagi, makan lagi, jalan lagi, makan lagi. Gas. John Walker lapar. Sudah sampai di Pasar Nongko. Coba kita lihat, udah buka belum? Belum ada. Kepagian dong kita dong. Ya udah kita tungguin aja sambil kita lihat-lihat pasar. Iki buka buka jam piro sih, Mas? Jam songo, jam songo. Oh, buka jam 09.00. Setengah songo, tengah jam kas. Wah, iki arep nunggu ngenteni buka jam 09.00. Oke. Kita lihat-lihat apa ya? Lihat-lihat dalam pasar dulu lah. Pasar Nongko. Tapi ra enek nongkone ra enek, Mas. Cukup boleh ini dulu. Oh, ning jero. Iki wis ning jero ra enek nongkone. Rapi bersih ya. Nungguin es cincau muter-muter pasar Nongko. Sing ra enek nongkone. Ah, akhirnya enek nongkone siji. Nah, kita coba jajanan pasar Nongko. Ten. Pisang coklat. Ah, moka. Moka pisang coklat. Kue pisang. Iya, itu Nogosari. Nogosari. Pinten. 8.000. Kolong ewu. Kembali 2.000 ya, Mas. Nggih. Amit amit ya, Mas. Langsung nggih. Wis jawir lho. Kita nongkrong di depan deh sambil makan jajanan.